Eto ga ljudi, nalazimo se u Meksiku, dobrodošli na naš kanal. Nije ovo ništa posebno, ovo je samo jedna turistička destinacija, ali bit će vremena i za malo avanture. Ići ćemo malo okolo, pokazat ću vam par stvari, nekih znamenitosti, ali nema ovdje ništa posebno. Ovo vidite već sigurno i po kapi koju nosim. Znate da ovo nije nikakva teška avantura, nema opasnosti, znači samo opušteno, lagano. Jeste spremni? Polijet ćemo. Meksiko je jedna predivna zemlja. Ja sam u Meksiku bio više puta nego vi od Lidla. Za sve vas koji niste vidjeli Meksiko, ja vas vodim. Evo lijepi moji, ovako vam to izgleda. Ovo će nam biti bazar. Čokolatita je uzela neku turističku rutu, pa ću to ja malo kasnije snimiti. Moj prijatelj Carlos mi je da auto za nekih 5-6 dana. Hvala mu na tome. Amigo, Carlos, se bien. Forcu ti žanjem, compañero. Compañero. Evo ovdje se prižderavamo. Tu se prižderavamo kanilski konji. I bazenčić. Nije loše, a? Šta vi mislite? Is that good? Awesome. Tequila. Just no being in the pool, yeah? Any Americans here? Americans? Americans. Donald Trump is your daddy again. MAGA. Make America great again. Evo ljudi, snimit ću vam ovo dupine. Pitam me ovi meštar ovdje i sam ja zainteresiran malo da plivam sa dupinama. Mu rekao, kakvi sida ti bilo ga, pa plivam sa morskih pasiva. Vidi ovo, igraju baluna. Možda bi mogli igrati za Ajduka. He got the funny beard on it. It's a real beard. Not real. It is real, trust me. Are you? Yeah. You're on the YouTube? I'm a YouTuber, yeah. Oh yeah. Adventurer, I'm a writer, I'm a poet, and I'm ex-special forces. Okay, handyman and everything, eh? And who are you? Oh, I'm just a retired railroader. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Evo lijepi moji, nalazimo se u mjestu koje se zove Valladolid. Vidite ovu crkvu iza mene. Jedna katolička crkva, znači Meksikanci su prihvatili kršćanstvo. A ja sam vas naučio da su Maje imale, znači, svoju religiju, imali su svoje bogove. Maje su u biti imale pa blizu jedno 100 bogova. Imali su boga za kišu, boga za vitar, boga za ovo, za ono. I onda kada su došli Španjolci, onda su oni rekli, mi trebamo vas spasiti. I onda su oni tako malte ne prisilili da preuzmu kršćanstvo, jeli? I šta sam ti reći? Da, u ovom parku ovaj park je bio samo striktno za Blancos, znači samo za bijelce, jel? Para Blancos solo. I niko drugi nema pristup. Znači tu gdje je ova bila ograda, tu drugi niko nije mogao ući. Znači jedino bijelci, jel? Evo tu sprema se neki novogodišnji program, jel? Eto ga, ja ću malo snimiti ovako. Da ne gledate samo u moju ružnu facu, nego ovako malo da i vidite okolo kako to izgleda. Ispod mene je bezdan 100 metara. Jel ima 100 metara? Ja mislim da ima. Vidi ovo, kakve lepote. Mjesto se zove Quebrada La Honda.
Koji gust? Koji gust, ja ti bilo, idem skoči doli malo. Vidi ovo. Evo lijepi moji, nalazimo se u mistu koje se zove Ekbalam. Vidite ova velika hacijenda iza mene, tu je živjela jedna od najstarijih civilizacija na svijetu, Maje. Vidite ovo tu, ovo doli, tu su im bile sobe, tu su živjeli. I kažu da su tu živjeli ovi ljudi što su imali malo više šoldi i to. Evo vidite, malo ću vam snimiti, malo ću vam pokazati. Bija sam gore, ali nije mi se dalo snimati, ima previše ovih instagramuša i to ono, puno riskiraju za sliku. Vidite, lijepo, zar ne? Trebalo mi je 28 sati penjanja da dođem do vrha ove tvrđave, to jest utvrde koje su Maje koristile kao osmatračnicu, jel? Da bi zapazili neprijatelja ako se približava ovome gradiću. Podsjeća me malo na našu kninsku utvrdu, tamo gdje su me gađali snajperom dok sam bija u specijalnim postrojbama. Sina ti milo ga vidi. I ova utvrda se nalazi zapravo u srcu prašume, to jest oblačne šume. Pozdrav reptili, mislite li vi na mene kao što ja mislim na vas? Hvala vam lijepa što me podržavate svi ovih godina, izuzetno mi je drago što pratite rad kanala. Volim vas, pozdravljam vas. Ćao. Forgi, brate mili, šta se čeka? Hoćemo li mi to suđenje dignuti na višu razinu, a? Šta ti misliš? Financije nisu problem. Znam da nisu problem financije, uspija si u životu. Lipo tebi to ide, vidim ja. Samo je pitanje da ti treba sudac ili treba i trener. Jer onaj Joker, šta je ono, sina ti miloga? Pa čovjeku treba bocanski sjekom nakon prve runde, Samo se tebe čeka, jel? Hola amigo, ¿todo es bien? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Bin Laden. No, Bin Laden. Rasta, Babilonac, trabaja para YouTube. Sí. ¿Vas a estar en mi video? Perfecto. Perfecto, ¿eh? Amigo. Salud, salud amigo. Hey, ¿qué pasa, Juan? ¿Todo bien? Todo. Babilonia, amigo. No bebo alcohol. ¿No? No bebo alcohol, no. Situación peligrosa. Do you need more tequila? Primera tequila de mi vida. Fine tequila. Oh, okay, I'm just looking. Thank you. You can look as much as you like. You can get a drink if you want. Oh, thank you so much. Cappuccino with American. Cappuccino. One shot. Con alcohol. Ahorita vamos a ver quién se va a morir. Eso. Mucho bueno. Sad ćemo vidjeti ko će umrit.
Así. No, TikTok, YouTube. Trabajo para YouTube. ¿Así? Sí. Hombre de Babilón. Lipi moji, to bi bilo sve. Iz ovih vrata me čeka jedna lepotica. Sad je moja ura. To vam neću snimat. To vam neću snimat. Ćao. Berni TV, Berni, hvala ti puno, 25 kuna, hvala ti. Ivica, 100 HRK, Ivica, hvala ti puno. Antonio Kurtović, 1 euro, hvala ti Antonio. Berni TV, 25 HRK ponovo. Filip, 250 RSD, keep it up, hvala ti Filipe. Vlado R, 10 eura, hvala ti Vlado, poslao mi neki avokado sa ledih kitar. To je super. Berni TV, 25 HRK, treći put, Berni, dosta je bilo. Aleksa Svraka, 20 plus UD, hvala Aleksa. Berni, brate mi, evo ga, 4 puta 25, dosta. Znači počelo je? 20 NOK, pozdrav. NOK je norveška kruna, to sam naučio. Ide. Vidjeli kako dim izgleda? 59 sek. Imamo vatru. Kar jest, 500 bam, ne znam šta je bam, ali hvala ti. Bam, ne znam šta je bam, ali hvala ti na tome Hari. Kako mi je mišljivo?